ошондой экен. Düşüngün eкен, he? Düşündürüptür de bir moldoğa jolukkan eken, katуу düşündürüptür. Anan kayaka bardınız, aytıp beribesizби, kimge joluktunuz dediler. Margılanga Hakimjan Karı degen dukkan eken. Oşonu izlep ketip barıp Margılanda Hakimjan Karı dep köçöme köçö Hakimjan Karı'nı tanıysыңарбы dese jok deyt eken. Hakimjan Karı'nı tanıysыңыз jok. Moldo'nun atını suragan kişiden çoçula öğretken alan. Bu sol kişi emas de. Alan oşöntüp bir jarım ay oşo Margılanda ele juruptur. Tavalbaydı. Hiç kim etmeydi. Alan bir garaj var eken Karoğlu bir jarım ay oldu şu bir Hakimjan Karım oldu degeni tappay jürem deyanan bir jatkanga ruhsat surap. O. Aykınsın. Жақсы, жақсы. Жақсы. Қандайсыз? Жақсысыз? Рахмат. Рахмат. Oldu. Ma'qul, duo qilamiz. Yaxshi. Oldu. Aman eşit bo'lsin. Rahmat. Oşol Karol suraptır, kayaktan geldiniz, emne kıl жүрөсүз dese bir balam var, bir жерге okutsam 5 yıldan beri moldo kılmadı. Andan bir moldo çok bir yakta Hakimjan Karı degen kamın, oşonun jakşı okutat dep, oşonu izlep tapbayım dep, içidegi barını aytsa, anan tuğra kişi ekenin bilip kalıp, Hakimjan Karı ekeni tanıyt eken al, uşo kişinin kişiler eken, barıp Karı ekege aytat eken bir Kırgız şunça günden beri şuntup jüröt eken. Siz dese meyli barayım da anan barıp süйлөшүp neyki kılıp jürös dese janga barını aytıptır. Anda sizge şol Hakimjan Karı'nı taap bergenge jardam berelik anda. Bunday oyuңуз түзүлсө деп Hakimjan Karı өзү айтат. Жакшы болот эле. Анан şu balam okutayın dedim bile. Anан eve kılsam da taap bergenge jardam berебиз жүрүңүz деп үйгө алып барып baldardı jiberdim Hakimjan Karı degeningizde aytıp kelet. Anan tamak koyup, çay koyup, çeyin dağın sürüştürüp içiden ne var eken, misali ol KGB'nin agenti deytti, al mezgilde oşonduydu. Anan kayerden siz de sürüştürse şol Vatikan'den ben, anan jangıday oşol jaktagı moldolardın barın sorap. Anan oşol izdegen Hakimjan Karı'nız menmin deptir de. Aylanayın de anan tura kalıp ölüşüp. Bolgonu uşul bir balam var. Şu yapta moldolarda okutkamın. Okutkanıga çem ayıptır da. Sparada Molla Abdisami degen bir sart moldo vardı. Oşonda okugan 5 yıl etmiş. Ne okuttu dese ol bir sarf degen kitabını okutup alıp turup, onan nar bir kapya degen kitabıga salıp koyup turup, teli moldo olup etmeyen balam. Dep oşoga narazı olganını aytıp eme kılsa Hakimjan Karı ekenen dolgul
Bizdin Cangı Molla Abdusami oşol Hakimjan Karakan'ın şagirt edi. Öz kişiyiz ekende onun içideki emelerin varını düşündürüp oşol kapıya degendi okup bütse molda olup balamız deptir. Bolbosa bolbuyt molda. Daha da düşündürgende toluk düşüngenden keyin barıp ananı oşol bara bereyim oşol molda. Kerbesi oşol. Kayra var oşol kişide degendi ulandıqanbız. Mana oşol Ustaz batasın bergenden keyin 75 yılı 76 yılı bir yıl okuduk oşol. Fik okuğangan ana oşol Düşenbege Molla Abdusattar degen damulaga barıp oşol jerde 3 yıl okuduk. Fikti toluk oşol kişinin kolunda okup 3 yılga çeyin kelgen emesmin uyga. 3 yıldan keyin keldim. Kelsem bayağılı suralardı. O murda 5 yıl murda sura çok suralar. Ta gayrı oşol sura. Suradı. Anan canı da barıga cevap verdi. Rahmatlık aytpay. Yemiş yendim molda olgan. Körse en zararlı fıkh ilim eken da. Oşol fiqqa dan bilbegenimden keyin ol molda deb eseptep etken qançacha. Fiqh bilbese molda emas al deb oşolar aytçı da. Mana oşonday zaman öttü. Andan arı bolgon emeler de aytsa Cangı aksakaldar engsegendey jirgal zaman oşonda ötken eken. Oşol doğurduğu bizdin elden okup çıkan Molda Koşvak degen, Molda Jolçu degen aksakaldardı aytışat, aksakaldardın ozudan uqqanыбыз. Molda Jolçu bul 1850 yıllar o tuyak oğluya var mı? Oşolor o zamandaş boladı da. Oşol kişinin dağın bir top yazgan kitapları var. Anan al oşol kokon emesi de orada da muhti olup işlep turgan uçurda ağacıga varıp baratken ağacıdıktan oşakta külçünün kalatken suyu oşakta kalıp durmadı. Molda Jolçu'nun balası Molla Koşvak degen atası ötkenden keyin bul dele şol 40 yaşından ötkönçe 50'ge jetkençe okup jüre bergen okşoyt. Anan üylönböktür dagın. Anan el atası ötkenden keyin elge balası barganda oşol 3 çakırım jerge eme töşöp kütüp algandıklarını aytışat. Oşol kişiden kalgan bir top kitapları var eken. Emelerden uçuruda saktap kalalbay. Kimden üyden kitap çıksa al sok dolat eken de oşol uçurda. Anan oşonduktan Kırgızlar Toğu, anan eski Görüstan'ı, anan köyünçile Toğu'da yaşagan el Daryanın aldıda yaşaytlar. Şu Daryaga taştap çok koygan ekenler kitaplar. Köyünde biraz taştap. Moldalardan oşol bir kitabı saktalıp azırga çeyin keldi. Ötkendöge oşol sizlerge bergen 799 bet eken oşol. Oşonun içinde kızgan adam eken, astronomiya yemeden beri jüret anın içinde. Algebradan beri jüret. Algebra, geometri oşolardın bardığını жазып. Ama men aytam da oşondoy bir hadis bolsa, oşonun içinden bir ilimge salım koşa turgan bir жаңылык çıksa kerek de oylayız da. Biroq saktalıp turadi. Emi hazır mana jigitlerden kılıp atkan işi, jaratkan bulardın baktını keng kılıp, mangdayı jarıp,
bu mümkünçülüktü oşol ötüp ketken ata babamыздın köz yaşı sebepçi mana uşular. Bulardın oyuğa Allah Taala uşul özünün joluga hizmet kılıştın muhabbatını salıp olursa bay olup jırgap 4 katınga çeyin alıp kucaktap jatıştı bular dele kalay. Bирок ошого карабай dinge hizmet kılalık degen ошо ötüp ketken ata babamыздын көз жашы жараткан ошону мына урпагыга берип атат да. Бул мүмкүнчүлүктү колдон бай бербей, сактап, пайдаланып калыш бул азыркы жаштарга, эмеки муунга өтө керек. Анан башка кошуна мамлекеттерибиз караганда биздин өлкөдөгү эркиндик, дини эркиндик өзгөчө. Буну өзүбүз эле баягы кадыр баркыга жетпей жок кылып албасак, башка жактан келип аны жок кылбайт. Биздин өзүбүздүн ичибизден чыккан, баш көтөрүп чыккан жаш мына молдекелер өзү деги адам баласыны азыр бу кишилер айтты го, текеберчиликке чыгарып, анан текеберчиликке түртө турган эки эле нерсе бар да. Бири ошол илим болсо, экинчиси байлык. Тугяны илим, тугяны дүния дейт да. Ошол илим дагын өтө жогору көтөрөт кишини. Кудум эле өзүдөн башка киши жоктой сезилип калат да. Ошого жол бербеш керек. Ошол тирешүү, сен ак, мен көк, сен сары, мен кара деген ошол илимдүүлөр менен дүнүйө коллор байлардын ортосунда болчу тирешүү, бирок мунун залакасы өтө чоң. Байлардыкы ошол байлыгыдан кур калса, илимдүүлөрдүкү алган илими менен ошол ыйык туткан диниге залакасы тиет. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам эскертип кеткен: "Тахружул фитнату мин байни айдихим ва фихим тауд." Илимпоздордун ичиден чыгат фитна, кайра анын зыяны өздөрүнүн башыга тиет деген. Демек башка жактан келип буларга зыян жеткирет деп айтылган эмес. Анан экинчиден бир сахаба кирам пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурады го: "Ой, өтө эле терибизге батпай кубанып сүйүнүп атабыз. Өтө жакшы нерсени сиз алып келдиңиз. Исламды, динди. Өтө эле жакшы экен. Муну бузчу кишилер чыгабы дагы келечекте же эмки заманда? Кандай дегенде чыгат деген. Кимдер ошолор деп сураса, аалымдар деп айткан. Динди бузчу киши аалымдар дегенде таң калып, ой то, ким оңдойт анан буну дегенде аалымдар деген. Демек оңдоочу да аалымдар, бузчу да аалымдар. Ошону үчүн жараткан ушул эмеки чыгып аткан, муундан чыгып аткан жаштагы илимдүүлөрүбүздү ошол оңдоочу аалымдардын катарыга кошуп, ошондой сезим берип, дегеле ушул чоң байлыкты чиренип, тиренип, текеберчилик жака жол бербей, жатык болуп, бак канча мөмөсү көп болсо ошончо ийилет. Кудум ошондой кишинин канча илими көп болсо ошончолук ылдый болот да. Эми азыр биздин мындай байкап көрүшүбүзгө караганда жаштардан чыккан илимдүүлөрүбүздө анчалык деле бой көтөргөнү жок эсеп. Ушуга биз сүйүнөбүз, келечегибиз бар. Кудай буйрса, мына ушул
çoңдorgo dagın Allah Taala alardın köngülügө salgany dagın oşol bizdin yaşlardan çıkıp atkan ilimdүүлördün jatıktığı sebepçi bolot. Allah Taala olardyň köngülügö salat. Bolbosalar din menen de işi jok. Bирок koygula eme uşular uşunday bir zakon kabul alalyp dep alar bolbo ile Allah Taala'nın koluda turatalardın dili. Kal. Aytat koy iki manjasının ortasında turat, kalasa bir yaka aylantırat, kalasa bir yaka aylantırat koyat. Demek buna uşul kiyinki ösüp çıkkan bizdin ilimdүүлörübüz Kudayga şükür jergilikti ilimdүүлörden alıp ösüp çıkıp atat.